Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Hanjang lang solong akimi Naira Energy MS Terang Refill Station Kangpupon. Prenipain korake Tom Arni, Sarihajan Dilai Kacileng Atowar Pi Arai Hanjang lang so along akimi Naira Energy MS Terang Refill Station Ingpupon Tanglo. Lason si penangan ajak ding kluipen Hanjang lang so, Balipotar, Chapra lang so, Lokhijan, Kuligaw malom arat atum penangan, aningkan penjang tu kachut hap aki siksak duponlo. Anam kiso pen si jang tu chonam pen thap nang bomlo. Lason si dipu an kedam pusidami bukajan andam pen si jang tu thap nang kok titi. Sitami nona bangki, bukajan andam jok plot pen hanjang lang soalong tami terang refill station ingpupon lo. Bangso MS Terang Refill Station Kangpupon lagi Karbi Anglong Autonomous Council EM Mukut Mohanto MSC Kadom Terangpi EM Abarin Jiwan Chandra Pathok Sorkari Gaubura Lapen Penangan Manpeng Kedukit Heki Dingatum Chetong Dunpen Bangso Ardi Doklong Pen Naira Energy MS Terang Refill Station Ingpupon lo. Bugajan Pen Sar Kurube Karbi Anglong News. Tahun pacing tur ke petrol pump dorkar upu lai mata lo pelada kan jangan so aratum ta mane jang tu dari yang tu dinan ke siksa dulu alang itu dulu damo nong le damo sita si bukajanan damnang ko ketilo si non mang ke ladak rat panaki mipan Naraya Energy Limited company mana distributor lo ba dealer lo ladak lo retail outlet lo kasi nono bangke hanjalang suara kami yang aku ni hang apart cukai hala baju kota bayan solo mara kami dipu direct le dam sitame ladak cukai penjang tulong pon ko buka jalan ke bu beda sitame sokko Sar Edbi kiso kachelangji aphan iam Richard Tobi aphan kerap kachohang. Lakhain korathok Dwarbagori MSC constituency ke parlo kohora jilang so phumen ingti arong amikar Sar Edbi jiklojon phoso se kiso kacholong. Akhiadat kabi kadure ajok penang an kiso chechak nanglo lasi mesian se ke chelangji aphan local MSC mate education iam Richard Tobi aphan kerap kachohang. Lason si keso det abang phua hematum lapen rong arat inut bang hini abang phua tum pen pherang ke atum along nangke thandun atengki keso det Sar Edbi jiklojon phoso se keso kacholong. Mena Karbi aron atang penta celanglu lapen rong malom se kacelang ahem doktor along sidami celanglu bonta kimi ang thek avelang kimeji kalisi nona bangki abang sitami kang eta sonlo mesen adim se kacelang ji puta akhiadat kawe kadure ajok mesen se kacelang japhan thek thedet luputa nangche thandun lasinon mesen adim se kacelang damji aphan local MSC mate education iam Richard Tobi aphan nang rabvek thapusi kisudet abang phupen chuning ripon lapen rong arat atum sitame EM aki hai Richard Tobi aphan nang rabvek thalapen nang rabvek popusi ningche thelo puta nang pachini dun Kaziranga pen risaning ti Karbi Anglong News. Nili hema sabra kiso ke cikloyan polo. Akiso bang kopia kiso lo ni. Akiso bang la sonja lo mane kikang ari akeng la son he. Pong ke akeng ta damon e la son ke kiceng peng kiceng si ke jondis pulo ke celang bom lo henel tum. Engke non phi kikang ayar lo. Intenali tum ini rason se doktor ahin ke cilang dulu mande. Doktor ahin lapu cipon lo bom tani tum mimi der lo lapen kidu ka joinin tum tangka maha paisa ta chulong tik der lo lasi non misen hospital long ta cipon tik der lo. Intenali tum la non ka cilang ye phanali tum la non ki bom education em ake hai Richard Tok belong nali tum ko pichu ningri pajer yende. Nili tum ke chuning riang kang tung la son lo mane nang rap kirap kacahangang tung lo mane nili tum ke kiduk det ke boy det su tangka maha churin tik der ajo ni si nili tum kirap kacahangang tung lo la non sa do bom yang sa than chuning ri kang tung ke Ang rabek thap yale. rabek thap ga chuning ri kang tung ke Te la non la kiso de abang phu amen nali thanik tha. la non kiso det bangke nili pomen ke Sar Edbi polo Kalang di arta ko an bag du po. arta 65 la son La an du po di.
เกเจงซีพูโลนีรีเจเนลอุสุกาส่งเป็นจิงกิเจธานาไมกังนิปอนเกเทกอลองกาเจทันกาชิมุงเห็นโลกาจิงทุรอานัดกาปะปรางดุนเทกจีลาซอนซีเปรนิพายงกราเกทอมอาร์นีอาดาปอร์ไพเกบราอาชิติมอาปอร์มาลองเป็นพูโลนีคอนสติเดนซีเกปาร์โลมาติพูโลนีอุสุกาส่งเป็นพูโลนีฮาร์มอนคลับอลองจิงกิเจธานาไมเปดูปอนแบงซัวไม้ลองไม้จาริปอนเมพูเจอร์ซองตอกบีเป็นซีไม้จาริปอนโลไม้ลองอโลฮิอามันเป็นกาเจตองโดนเซ็นทรัลอุสุกาเมพูเบบี้ซอนเตอรอนลาเป็นกองชนบังจินตูฮาจอริกาตุมเจตองโดนไม้ลองโซนี่อาลัมเทเจปารายปอนละเกนอนเกวังจี HSL เซียสัตหลังเกตอกจีอาตุมาพันอันนอนโนเวมเบอร์อาจิกโลเป็นอาคิจอยเป็นโลเกทันปอนจีอาพันเจปารายปอนลาเป็น leadership training สิตามีเกปามันปอนจีอาพันจิงไวปอนลาเป็นพูโลนีอังกังเคชาร์ลีเอาสมาร์อาตุมตาอาเคจอยเป็นโลเกทันจีอาพันนางเชโตดุนทาปุตาโจนิงรีปอนเคชาร์ลีอานาเทนโลเกนางสดไนเคชาร์ลีจงซีเกปาพิหุปุติกาจิงทอร์ดนจีอากิสงโดโกจีปุตาทานปัจจินิปอนพูโลนีเป็นโอโรนิงติกาทาร์การ์บิอังลองนิวส์คลับลองนะitu mas song ben ada mai ke pangi mate padu bang salam than bani ma usuka colony regional committee ahin ben pini executive amai pedopon bangso me ke usuka colony regional committee amai fu girsong tok biak hai masih cari pon lo apen pina ancing mai cing sided ben api soni lam thinil tum hin ben parai pon lo labang ke jese method mang ke quality education fan rdp pon si nil tum hin ben non ke bangji 2023 HSLC exam jadula so candidate tum han ma ke joy ben lo ke thal ma de free coaching padu pon ji fan si labang so along che parai pon lo apen soni bang ke la lo je son mang ke prabjin benil tum hin ben leadership training ki pon ji fan si labang so pini bang so me long che parai pon lo la soni lam the apra si tum pini bang so executive me long che parai pon lo and then ang la free coaching men tu ben sang tum bang cheng banji free coaching ke non ke bangji November mate fai kunia chik luben sin nil tumin bang so free coaching pe pang chek po la sila bang so free coaching along tami la tebok terai fuluni habar tebok terai ari soijang lo chali bang ari soijang don tami la bang so bar sai ke choni pan sin nil tumin pe chuni ripon West Karbi Anglong District Headquarter Hamren along Ward Lakha pho Chongkup lapen langmek ang kidam atowar sorkar pen non puta thangnat akerap avelang Chongkup langmek ang arong kacheleng atowar pinon pu arni anta pirthe kachechar che asonsi dobom lang bang sorong lake non hedjong kalilo hako penta dolo Ward Lakha pho keparlo town area keparlo aronglo sitami towar ke misen avelang gari motor kacheleng akisum kaiketa haladak arong aradatum chechak nang bomlang MLA, MSC, Ward Commissioner Sitami, election apor ahut ki towar melang nang pipo pusi chechak tekang lo. Bonta election jodder lote in samri titi puta nang pachini dun. Lapen socheng MSC head singrong par anvet lo nang rabji nang rabrita lasi chongkup lang mek ang arat ki MSC head singrong par apansi towar cholang ding lo prabjen pen nang rabvek po pusi hawar arat atum pen chuning ripedupon. Hamren pen borson tisok Karbi Anglong News. Lige lang meg ang lo la sini lige la ka habi na sakin ni rong ni lige da sini lige jor mo da sige theki ding lo la penon panan ni enta la so to war ban anta ni tum phan la son sina ke dam mom la ke dam ta ngala MLA ke haita ni tum phanang chak lo de to war nang pipo pis data nang pipo pu sita piniani dan ni tum thekong le la landa kan kapuri ke town area ma kapuri mate town area lo chongkuban si town area ni tumang de town area kalila lamang ke town area kalila sita me chongkuban ma ke town area lo so teng le rang dam pulang te town committee to meta nang lang po pana to war bang kon ward se kapuri ni la ward number 5 si ward number 5 Dilip Hanse sina puri lo pan ke la pena non alai tum hapha me dai tum pu bom lo rong me dai tum pu lo patai tum kuno na MLA ak hai phan dani tum pu bom lo je so to war bang prabjing pe tum nang pinangi pusing tum mata alang ni tan anta nang pipo pu bom sitamin anta ni tum phan an pian ni nang pipela ni tum pha la penon ni tum non angko ang tum phan ni tum chuni ri thang tum mangela non do bom MAC het singrong phara sang hai sang phan tani tum chuning ri bom lo na tum ta alang ni ta so prabjing me so nai pi phan ni tum ta chuning ri lo